مسئله جنگ تحمیلی در همین مسئله زمین و محصول نقطه باشد؟ ما 100% مطمئنیم که اینا رو این جنگ گذشته گنبد و فئودال‌ها رو انداختن. ما دلایل و شواهد و حتی از یکی از اعضایی که در اون کمیسیون هایی که نشست هایی که خود فئودال‌ها داشتن، ما از اون همین مدارکی داریم که اینها در گنبد قبل از جنگ نشست هایی کردن، مقدار پول جمع کردن و به چند نفر از مرتجعین محلی ترکمن اونها هم پول پخش کردن و به فرماندار وقتی که قبل از جنگ آقای مادرشاهی بود فکر کنم مبلغ 500,000 تومان هم به ایشون واگذار کردن و موظف کردن که این جنگ خانمان در انداز برادرکشی رو در منطقه ترکمن‌سرا به راه بیاندازن و اولین وظیفه‌ای که ایشون داشته در روز 5 بهمن فکر کنم 5 فروردین یه روز قبل از جنگ اون یه نفر ترکمن بود که به بهانه سیگار فروشی در حالی که 100 نفر داشتن تو شهر سیگار می‌فروختن ایشون رو به رگبار بستن و یه نفر اونجا شهید کردن یه نفر دیگه هم چیز کردن زخمی کردن که روز بعدش هم برنامه‌شون به طور کامل اجرا شد به میتینگی که اهالی ترکمن‌صحرا در مقابل کانون فرهنگی سیاسی برگزار کرده بودن به وسیله اعضای کمیته مشهد که حتی یه رشوه‌ای هم به کمیته مشهد داده بودن که از اونجا اعضای کمیته رو وادار کرده بودن که بیاد جنگ گنبد را بندازه و پشت سر اون هم به وسیله تلفن‌های مکرری که آقای مادرشاهی به کمیته مختلف شهرستان‌ها کرده و از اونها با وارونه نشون دادن جنگی که پیش اومده از تمام کمیته شهرستان هم کمک خواسته بود. Demek kemin edip durumda. Ben dünyanın vazifamın bilmelidir. Agahimli, düşüncemli, bölük geçen şu yurttaki, o cihannaki siyasetlerden ittila yapmalıyız. İmmin, kendimizin yardımını bulmalık durmayın. Şularları bir terekkür verilmeyi, öğretim münhakemede sunuyarak bir ilişkilerin önüktürdüğü elbette sadaka udayını değil, şu ayrı, şu tarzı, şu kartları da sizin yardımda kalayım değil. Ağrıcık kartlar bilen ağırlanmakla insanın şakline layık kartlar. Şu mutluluğu çok etmelidir. Söylediğim sonunda Allah Teala'dan dedim birleşimleri ve şuralarının yayramaklıklarını ve ittihadiye vurar Kamerliğinin ağrısı kama dursun gönlünde şarın gelin şar gelin şar şarın gelin şar Ekber kamerliğinin kama sağma bereket dünyanın hazır hayal شكل من أعضائي في القدس من الرجال يلين شاب يلين شاب شاب يلين شاب أبيض اسماما من الهام ربطر لكل سن الرميش الفرعون شيش كما قيامة سناب الغير سنة كان يلين شام يلين شام كان يلين شام شرور الحمر حاضر الله غيرت الخيار بالهريان والدم المرغي لشكل بالله ملينا شعر يلين شعر يلين شعر شعر يلين شعر من مولا تتر یکی از اعضای شورای قریه دهقانان یلم سالیان هستم. ما در زمان قدیم یه سنتی یه آداب رسومی داشتیم بعد از اینکه محصول جو گندم را جمع آوری میکنن
یه ضیافتی یعنی یه صدقه‌ای ترتیب میدادن که همه اطراف محل جمع می شدن و با هم شادی و خوشبختی خودشون و دیگران هم نشان می دادن. ولی این آداب رسوم قدیم ما در برابر ظلم ستم رژیم منصور پهلوی و اربابان و درباران و اربابان وابسته به امپریالیسم زمینایی که ما با دست خودمون آباد می کردیم از دست ما بازور سرنیزه گرفتن. از این به بعد این آداب رسول ما هم به فراموشی سپرده شده. خوشبختانه به مثال با مبارزه زحمتکشان، کارگران، دهقانان این رژیم منصور پهلوی را سرنگون نمودند. ما هم دوباره اهالی ترکمنستان را دعوت نمودیم اینجا یک گرد همایی تشکیل دادیم. Kadiminde orak tabaka verdik, oradık, yanadık, arabayla getirip öldü, çevremde bakardık. Ondan sonra dövüp eline alırdık. Onun öğünün her gün tatlığından haline göre orak tabaka beklerdik, ovalarını da çağırırdık. Ovalarından sonra bet bolla kâli, arvatla verdik, kahvettik, bilmedim yanavırdattık, yerinde elimizden alırlar. Bundan sonra bu atla kâli ünlü şuun kuvunlu, yol mesaliyanını zihni tutuyorlar. Sol kadın kuyuyorlar, orada katakanı bölüyorlar, bir de son meraklamaya iştahat edilir. Zemin azam-ı kesiz ki var rüyan kar mükünet. Ekin ki, hasıl zahmet kesin ki. Şimdi kanuni mübarez zaman şu buğday bayramı bir peygami verecek. Türkmen Tahran'ın ayarlar kanuni buğday bayramı Türk yürekten bütün yardımsız çalışan kayıklarlara ve rehberkeşlere ve yolunu tanıyan oğlusuna kutluyor. Orasının Türkmen halkın savaşı, Berküntün İran'ın bütün kahramanın birleşimi. Türkmen halkın muhtarilik bilen hem iktisadi, siyasi ferhengi, içtimai haletlerini yok etmelerini isteyeriz. Yaşasın yüreğimizde Türkmen halkı şerafetinden, kavmiyetinden defa eden şehitlerini.